Так, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 10 noyabr күнгө понедельник. Ассаламу алейкум айымда жана мырзалар, сиздердин назарыңыздарда Кунчаш 5. Москва тариф бизнесте иштейбиз. Канча иштейбиз, не кылабыз, полный тартып көргөзөбүз сиздерге. Сиздер зерикпей лайк, подписаться кылышты унутпаңыздар. Машина даяр, içi таза. Вот, көргөнүңүздөй. Проветренный, ачып эшиктерди ачып, шамалдатып койдук. Биз кеттик анда. Линияга чыгабыз и баштайбыз. Всего лишь. Просто, тут риски несоизмеримы. I'm sorry, но Ирландия платит дохренища. Дохренища. И если они хотят рискнуть 2 человека месяцев невероятно дорогих ресурсов и 500 000 в год, давайте. Kaçındap geldik. 51 minutga 1995 rubl. Қазақстанның президенті келеді окшойт, жолда көрдүңөр. Ар бир стелбага қазақтың флагын илип коюптур. Bir жақ машина қазақтыкы, bir жақ машина Россиянык. Так что бүгүн пробка болот. Ленинский проспект жакта. Экинчи клиент алып келип чыгат. Не то адам экен, жеткичеме 25 минутта жеттик, мына 2 минуттан бери. Наличие экен 3882 рубль болду. Сдачаны эме кылдым, котордум. Тиньковко которуп берип, міне. Не надо было Тинькофф перевести, дейт. Ну уже все дедим, айтпай бердир агай. Жөн тура бербей. Ой, наконец-то 45 минутта жетип келдик, 25 минут көргөзгөн. 1362 рубль болду. Сразу кирип поддержкага жазабыз да. Шу жерге коюп эле сразу жазуу. Поддержкага жазуулайын. 5 пассажир нормальный. Ну. Эсепте. Так. Копировать заказ. Все, чыгабыз. Сообщение, поддержка, чат. Короткий. Здравствуйте. Долго поездка. Номер. Заказ. Копировать эткен заказды вставить этебиз. И отправим. Промокод переездаем. Так, сразу смс келди поддержкадан, не деп турем. Вот. Здравствуйте, действительно время пути увеличилось, стоит. Промокод 500 рубль. Ну, нормально. Чем приоритет берип койгондо не кылат тең азыр. Приоритет иштикке жарабайт. 5 жылдыз 500 рубльге кечкурун заправка кылып коебуз. Мынаны карагыла, мынаны. Мына. Светофордо турам, кызыл. Навигаторда көргөзөт мына. Бул да кызыл светофор. Азыр көрөсүңөр мына. Светофор жашыл болот, бул да жашыл жанат. Карап тур. Ол ана жанды. Навигаторда светофордун жанганга чейин көргөзүп турат. Жашыл жандыбы, кызыл жандыбы полный көргөзүп турат навигаторда. Рейстердагылар чыга албай отурат мына жерде. Бүт мына адамдар.
Бүгін кешке шөлде жүрілі күнім өтіп кетеді ұқсайды. Бұл жерде реестр бар ғой. Реестр емес, удварение болғандарды hem шығарып өтат екен. Удварение болғандар hem келіп шетте шығарып өтаттар. Посредник, через посредник. Мұнаға біреу бірдемке салып кетті ғой. Біз жаққа жөнөй. Тұрып жөнөйді ұқсайды да. Мұнасын қарағыла мұнасын. Жолыға шығып тасып қойым, тұқты деп. Так что реестрде кім болса шығарып алыңыздар. Оппа, мұна жібермекті қарағылайым. Түс кете берейінші, мен түсі бұл. Қарап қачып отқан. Жамбашты өтіп кетті. Robotun üstüge salı vereyim. Ona ikincisi keladi. Jön ona bak. To'xtab aylanib o'tib ketdi. Robotlarni ham qo'yib qo'ysin-da. Так, машинаны жаптык. Документтерди тапшырдык. Эми erteng jobunu aytatken alып kirip tekşirt etken короче. Общий документтерди жыйып апарып бердик. Эртең эми жооп. Рейстерден чыгабыз бу жокпу. Удварениедагылар, бай департ болгондордун жолдору бар экен. Департ болгондор только через аэропорт Домодедово аркылуу кирип келеткен. Аэропорт Домодедово начальнигимен биз таанышпыз. Бияктан начальниги айтып коет, киргизип берет ушу департ болгон адам дегем дейт. Удварениедагылар 70 миңге чыгарып атат экен удварение болгондорду. Секин мына чайханага кирейик тагын. Курсакты зыңкыйтайык тагын. Эме кылайык. Дальше ишти улантайык. Бүгүн аз эле заработок болот экен да. 3400 иштедик азыр. Чайды ичип чыктык, курсак тойду. Эми ишти баштайык. Бул жака келгениме канча саат болду? Саат 1:30 ишти токтотуп койгонмун да. Saat 5 болуптур. Ошондо 2:30, 3:30, 4:30. 3:30 сааттан бери шу жерде жүрөм. Заработок көрдүм. 3 заказ менен 3400. Эми ал колумда бир заказдардан берип жүгөрсө, тарс ишти уруп ташасак. Заказды алдык, заказ түштү. Бирок 37 километр. О, чекеге чыгат экенбиз. Байлардын районуга. Ну, кеч киргенде байлар ояктан чыгабы экен, бияктан го кетет. Обратно заказ түшөбү, жокпу? Эми барып көрөбүз эми. Пятница, суббота болгондо түшөт эле. Обратно ресторандарга. Бул бренда эми эркек адам окшойт, эме деп коюптур. Открой дверь сам деп коюптур. Красавчик да? Ачпайсың эшикти. Өзү эле тарс отура коет. Жигит дейт го. Ленинградский проспект. Бирок Москвада коэффициент совсем жанбай жатат. Тариф бизнеске. Только сап-сары кылып берип атат. Бергениге шүгүр. Бербей койсо не кылат элең дейт го. Мына клиентке да жетип калдык. Так, бул заказдан келдик мына үйгө. О, кеттик. 57 минутка 2526. 2526. Эшикте кеч кирген эшик болуп кетти. Кап-караңгы.
Быйыл не oldu şonda? Kozu жылы oldu ta. Maşinelerin üstüge kozular çıkıp ketip durgun mu? Ona trassa prop ko'p ketip turgu. Ne oluptur eken aldıdayım? Tığın, propka, sropka. Ben bunu Fıran oң жағданım, sol жағданım машина тығылып жатады. Айда, тез. Ой, неңгірен, бердем такси. Такси авария болып тұрды мына. Не болып тұр екен emma? Altı сан аманбы жигит. Аризо ғой. Жоқ, Аризоны біреу сүіп тұр да. Жәнеден. Такси өзі виноват емес. Башқа. Ну, такси бар да, короче. Участвовал такси дейді. Кейбір адамдар байлығына текеберленеді. Кейбір адамдар чырайына текеберленеді. Кейбір адамдар мансауына текеберленеді. Кейбір адамдар өзінің ұруқ туғанына тегіне текеберленеді. Урусына. Кейбір адамдар өзінің илиміне текеберленеді. Ең жаман текеберлік өзінің илиміне текеберленеді. Башқаларды төмен көріп, шайтан ушу менен урат буну. Шон үчүн дайыма, я Алла, сен гана мени сактайсың деп. Ошого жараша биз өзүбүздү аракет кылышыбыз керек. Ар кимди кагып, анан ар кимди жиркип, жок. Эл ката, жамаат менен бирге. Жөнөкөйлүктө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Так, 17 минутқа 1039 рубль болды. Ну, заказды қарауға. 27 минутқа 1161. Не деген заказ? Вроде постоянно без коэффициент аламын. 27 минутқа 1,5 болады эле. Мунусу что-то окшобойт. Так, жигиттер, заработокты карагылайым. 8 заказ менен 8283 рубль. Бу рейстердин аркасынан жүрүп иштем албадыгы. Азыр кирип кете берейин, эртең менен чыгайынчы бир. Таң атпай көчөгө чыгып көрөйүнчү кандай иш болот. Бу рейстерде жүрүп эми ушундай болот эми. Бир эле ишиң чыкса болду да, ишиң жалчыбайт да. Лайк, подписканы унутпайбыз. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жараткан өмүрүңүздөргө береке берсин.